سلافوريز تماشاوان هيجا هفتيك درباس بو وامجارة كدي ايروجي د برنامه كردهين دبمدا ميواني ونا بلي تماشاوان هيجا د درس عبوري دا ام لسر قرطافين كردي قرطافين بيجساز يه پاشكر سكني بون ام ايروجي ويم جارخوا بدومين بلي تماشاوان هيجا خندواني مجي البندا منا الهديه منا هفالون خيراتن چاوانا اجي باشم سپاس كم خدا جوراسي به مگو چه د درس عبوری ده ام لسر هنه قرطافین خوش سکنین مگو گه خانه گین ام سروان سکنین ام ایرو جی جوی دره دوام بکن یا ایرو ای هيا گلکی گیرینگه ام زیدل سر بسکنین گلک مینا کاجه بدن براستی جی گلک بهزاره بلکی مینا که به هنه لبری دیسا دست بکده ام سرناوی خوب نویسن سرناو چبو قرطافین بیجه ساس بله قرطافین قرطافين بجساس بله پیش رمگو نوانده ام سر پاشگران سکنیرو پاشگر درسی دیده ام سر دستگه مگو کارگه مگو گرتیگه مگو مگل گوت ما پرتوخانه نخوشخانه مگو تبو لزگین مگو تبو ام ایروجی لسر ایه بسکنن پرانی ای امکارم بیشن قرطافه که پاشگره که گلکی گرینگه و ام بیشن گلکی زیاده تی بکارانی یعنی بلکه 1000 کلمه ده بلکه 1000 بهتر بیجی ده اف قرطاف جهد گره به رنگ جدا یعنی تی هم تی لیکره هم تی ناوا هم تی گلک پیوان تی داویاوا و معنیوا دگوهره یک جه مثلا تی سر لیکران تی سر فعيلا ومعناها فعيلا دجهره وكتشي مثلا بيجن فلان كاس كشتيه كشتي تشي فرنجيجي دبي اما بينا بدري اما بينا سروي كشتي تشي بو معناه Türkçe karşılığı öldürmek. öldü na Öldürmek. ölü Aslında xwe ne ölüye jî sadîse lê em karim bêjin Tirkî pêşberê wê ew öldürülmüş ya rastî ev yani ölü miriye belki ne ama kuşti yani ne bihamdi xwe yekî kuşti yani öldürülmüş biri tarafından ne kuşti u miri ne aynı peyve mesela mago çe mago kuşti öldürülmüş belki ya rastî ev öldürülmüş بله کو ام بیشن مری اف اولویه بله aynı ام کار بیشن قرطاف هر دو کاده هيا کشتن کشتی مرن مری yani miri çiye jber khoya ne mesela بیشن باوی فلان کس مریه مر an miri yani çav مر امر خودی مر yani نخوشی بره بو انجی عمروی تمنوی تمام بو وفات كر مر لكم ما قف فلان كس هاتيه كشتن او بإرادة كش درفة هاتيه كشتن هنا كا او كشتيه نج برخوا مريا عرب تركيا بيجن öldürülmüş جبروا ki كشتي ومري نعيني بيبن بزانبن بله كشتي اختكو ام بيجن مثلا اختكو ام بيجن مثلا بكوجا افشيتي وهرتن بيج بزانبن مثلا بكوجا öldür الفيدر تشابو اف ش بو ج بله بكو ج بي وكدي كرمكه ششتي بله كنا البرنينا ششتي چيه ششتي معناوي معناها بيجي Yıkanmış. بله وكدي معناه كفيدي بابناك بيب ندي فيجي تيغوتن مثلا بيجن فلان كاس روششتيه Temiz yüzlü. Ne? Ha. Yaramaz, utanmaz bir şekilde. Yani yeku ambejin fediye kema, ambejin falan kes ruşişti. Yani yüzsüz belki. Bitirki belki manavi rast yüzsüz. Ruşişti. Yani rueviş tkesi fedinake, tkesi naişi. Ambejin ruşişti, şişti. Peyve kadi keremke. Gündi. Gündi am peşi le kara bejin me duvra benevi keremke. Girti am karim bejin bale. Girti. Jigirtine girti. بله
كلام كا گرمی گرمی جی هيا لبلي أم بيش لأن سروي كلام فرنگی فرنجي جي بيشترا راستی ماموستا او قرتي إيه بيفك كلام كا راست- بلا راستي. ليكربل بلا ليكر وري داوية ليكري كرب ديتي ديتي كتي. ديتي جي كتي ديتي كتي ديتي çiye görmüş, geçirmiş. ديتي ve falan kes ditiye. Anji falan kes neditiye. Ve falan kes dünya neditiye anji ne? Yekwan bejin bir şey ki zede medeniyete al paşmayı bejin neditiye. Kerem توجي tuji ji ne lekere ne? قوتي Türkiye. Türkiye ji haya. Türkiye ji rastla le bele minaka jama. براتی Brati ji em bejin mego bla lek bra nava navdere ne? Bla leker film. Kerem ke? کلاندی ماموستا Kelandi çedi. Böyle kelandi. Bejin. Kelandi. O em karim bejin qalandi. Faqafa jefçiye. Kelandi navave de ya. Kelandi navrun de ya. Nav zeytiye de navrun de ya. Yani Türkiye kaynamış. Kızarmış. Yani böyle. Kerem ke? خواندی. Khondi. آره. Yani خوندی چطور امکان بیشتر به شکلی خونده تیگوتن خونده. امکان بیشتر فلکس خوندیه جی اوجی شد به اما خونده بلکی پرتر تیگوتن. وکی دین امکان بیشتر چه گرتی اما گوت اد بلکی گرتی دیتی کشتی رواندی Türkiye. Türkiye جدایه می برسه عربی، به فرانسی. مثلا بیشتر چه وشارتی شاندي وشارتی چیه saklı, gizli. Vekilin, mesela bir işe ve şartı ne ki? Vekilin şey, jboy defin kirine jende. Bel filan kabristane ve şartiye. Ve şartı. Ravandi de ben mamoste. Çava? Ravandi. Ravandi jihaya. Beli, yani ku hati ravandın. Ev jirasta. بله. Kerem ke? Çava? شاندي Çandi jem karim bi. Ev jem karim bi. Çandi jem karim rasta. Ama yakadi aynı şekli, mesela bejin çi germi havala got. Germ çiye? Hem karim bejin nav dera. Anji renk dera. Mesela bejin ava germi. Ne? İdi germi çiye? Sıcaklık. Sıcak. Germ sıcak. Germi sıcaklık. Beli. Lheremle germi haya. Germi çiye? Germi. Lherema belki samsuri. Ya adiye mane jboy grarera. Dibejin jboy birinci era dibejin qay. Dibejin grar bejin germi. Beli. Grara birinci. Jeret bejin germi. Ancak karim bejin tahlil. تحليل تحليل شيء ددنا كواه أري يكو يكو قال يا بلا يجانا كن د معنوي هنا يكجي تشتا تحل جبوي عند جن تحليل يكجيش نا جبوي جاي كي بستري هيا كو تشتر ددنا كواه أم جوري جد بيجن تحليل كلام كا توجي جد به توجي ترشي جد به توجي طرش ترشی ام کار بچن ترشیه ترکیش براتیه ترکا راشته ترشیه مکنه ترشو چی معنی چی کرده بله ام کار بچن خوشی عینی اوش شد به بلندي خوشی بلند سرهلدی. بلندی نمز نزمی عنجی نمزی هر دیگه چی بن خوشی نزمی alçaklık düşürür kerem ki انا آزادی azadi avcı çelme azad özgür azadi özgürlük hevalti امكان بيجن او توتيه او قرطافك جدايه هفالي بلكي براتيجي عيني او ولاتي. كلام هاتي بلكي كيتشينا متام هاتي يعني اونا بلكي كيف تبكارانين او تشتر وك قرطافك كيشاني تبكاتي مثلا بيجي او هاتيه اونا بلكي تام هي بجه نقرتي وك بيفك جدا بلي يعني اختك تقول قرتيشيا او كسيكو هاتيه قرتن حبسي دا عنجنا اللي بتري هاتي تاني معناها خو تشيك في افاده ناك بلي ولاتی ولاتي امكار بيجن هم ولاتي جد بيجن وهم ولاتي جد بيجن ولاتي تشي اجي هم ولاتي vatandaş ne ولاتي هم ولاتي vatandaş بله وكتم كان بيجن غرزي
لأن فينا بلا خب باش بالنفي خي كردي ده أو هم وكا خي هم وكا غي تيخوندن مثلا أم جدلان بيجن مغرب أم في نويسن أم بيجن غرزي جم بيجن أم خراب جي أم في نويسن يعني هم أف غين عربي وهم جي أف خي عربي أم بفيتي بي نشان ده فينا زانبن كلامك بس غريب أصلي خو أفا ليه أم بفيد نويسن أم بيجن شن غريبي أنجي غريب أم كارم بيجن غريبي جي ميناك كمان غريبي أنجي مثلا بيجن خراكرن ديسا مثلا بيجن شي خرابي فقيري جي دبا مهواني فقيري ميواني جي هيا ومهواني جي مالباتي دبا بالداري جي دبا مالباتي بالداري مالباتي مثل بون چاوا چون ام به مالباتی چون یعنی عائله‌جک به هفره چون بله مگو چاوات که وکیدن یکو جه یکو ام بجن ترکیب بجن نسبت ام کارم بجن ویناجی نشان ده یکی کوش کو دربه ام بجن چه مثلا فلان کس باجاریه باجاری ام بجن فلان کس گندیه گندی ام کارن بجن جیایی کرم که مرديني مثلا مردینی جیایی تركي جیایی دشتی چیه؟ دشت اووایه دشتی کسی کول دشتی دجین امجاد بجین دشتی کرم که بوتي دبي ما وصل بوتی جی دبه زوزانی بوتی ده همان دمیده ناوی زمان هنجی چید که وکه حوالی که گو عربی بله كردي عربي تركي بله عرب ناوی نتوکه عربي ناوی زمان بله وکی دی مگو کردی وکی دی مگو ترکی فرانسي فرانسي فارسي ام كارن بيجن همي دنيا زمانه دنياي ام في شكلي ببيجن ليه از خوازن فيجي بيجم وقتی كنت اقول كردي تاني نب معناه زمانشي يعني كردي بشكل معناه برفره چاوا في شكلي مثلا بيجن چه سعيده كرديان بيجن سعيده بك ابجي هيا سعيده كردي الفيدري معناه نزمانه كرديه يعني سعيدش كردستاني جناف كردا وكو زان ان هذا ما مدجي استلام بيجك كردا هي دبيجي شهري بانا كردي يعني فيدر كردي نزمانه يعني فين بي باش بزانبن وكيدن يعني كردي تشيا هم زمانه كردا هم تشتعيد كردا افادتك مثلا بيجن اف چاندا كرديه يعني چاندا كردا نه معنى هرم كردي نتني هرمي نشان ده وكما قلت كردي عن تركي مثلا بيجن چه بيجي كردي لي حجاز كار مقام يعني او مقام ايده كرداش بري كي قلنا چه كردي يعني حجاز كردي لي حجاز كار هم بيجي وكيدن ماغو ايرود بيجن برسكريكا كردي يعني نعرف برسكريكا زمان ثانيه يا كردان حميه يا ايده كردا هم بيجن يعني بكردار على قدر وزانه ولاتي كردي ولاتي كردي بلكي زياده تعبيرنا بكاراني لبلي كنت في شكل بيجي ديسا يعني ولاتي كردان دوی معنی ده یعنی اونا زنبال کردی نه تنش بوی زمان تیگوت مثلا جهاتی کردی اره یعنی کج جناف کردش کردستانی آنجی آنجام بجن وقتی کتگو چند کردی یعنی عیده کرده چند چیه چند kültür چند kültür kurmancı بله نه صحیحه جیم کرمانجی او چند چند میزنه مجوره ما چی گفت مگو هر دم درشت خوندن چند قاچ کی جان قاچ یا برافو باز ده نه یعنی yani kaç tane how much ne how many اره چند kurta وكهون بيني چند قاچ le چند درجه هم نبجن چند جي چته جي چاندنه دي يعني وقتيكو ام دشنا نافرزي خنا بعد ام جنم دچينن لا چاندن او يعني كنت تشي بچينه مالته ملكيته او
yani işte عيد ملتێکی جی جوێران بێژن چاند yani kültür بله وێ نازانبن مەگۆ چێ مەگۆ ئا هەردەم درێژ تێ خوێندن بله و فێمکردە کوردی yani زانبن نەتەنێ دمانەیە زماندەیە وەکە مەگنها ئەف میناکدان بەلکی مە بیست میناکدا gelek minakin iye hene yani de dawiya gelek peyvan yani peyvek qertafaka ku zêde tê bikaranîn qertafaka gelekî berfireh emêj iye derbas bin çêkin dixwazin heye ji bo iye bipirsin belê em ê derbas bikin zihnekî jê bibim we nivîsî ne و ev jî fêm kir ez bêjim xe û xe yani an jî xe û xeyn her dik jî di Kurdî de bi vê tîpê têne nîşandan kerem ke Kurdî de alfabe mesela di iye ya ka şartları em deqek ez ê wê ji te re bêjim di î nînin çawa nînin di Kurdî de ji bo iyê ev tîp tê nîşandan I û ji bo iyê jî ev tê nîşandan ji ber çi ji ber ku de alfabeya latînî de ya B nokta ya B xalinî ne Kurdî jî ev bikaranî ya kumik û ya nokta bixalik em bêjin bikaraniye ev mesela bêjin çi em bêjin kiras kiras bi vî şekilî tê nivîsandin û î bê em bêjin çi mesela şîrîn bi va tê nivîsandin şîrîn ne şirin şîrîn mesela bêjin çi birin birin yani götürdüler birin lê ku tu bêjî birîn şaqawe he evna mesela lê de xwendina vê û vê neeyniye ya vê dirêj e ne birin birîn sen i kofiye abdu i ne erê ew dirêj tê xwendin îye û ev ne birin belê em derbas bûn em derbas bûn kîjanê în belê în jî em karin bêjin qertafeke Kurdî ye tê dawiya peyvan û peyveke nû ji me re çêdikîn mesela em bêjin çi bêjin zêrîn yerdî dibe zêr zêrîn bi rastî em mêrdîn tam nizanin belkî ji merd merdîn çê dibe lê ji ber ku navê ciha gelekî kevnin û hatine guhertin yani mer û dîna an jî merd û îne an jî merdî û neye mirov carna jî nizane yani mêrdîn em dikarin vî şeklî jî bifikirin mesela belkî xelet e jî mesela mêr zilam dîn jî delî yani em sedî sed nikarin bêjin an jî belkî peyv merda mêrda ev qertafe cana jî ew mîna tam nikarin jev derbixin belê me got çi me got zêr zêr çi ye Altın. altın zêr zêr e zêr gelekî qîmet e zêrîn çi ye zêrîn altın kaplama çedbey anji direngê zêr de çed anji tişta ku zêr hatî çekir mesela bêje çi bêjin kamera zêrîn yani qarîşa ku ji zêr hatiye çekirin anji dikarî bêjî zêrîn kaplamayê ser wê zêr e anji rengê wê zer e ne mesela bêje çiqa xweşik e zêrîn e yani rengê wê di rengê zêr de ye zer û zêr jî pevre alaqedar in ne yani rengê zêr çi ye zer e yani evna jî pevre têkil زرين نافجي مثلا erê zêrîn nav jî heye yani weke zêr qedrê zêr de erê dibêje mesela filan kes insanekî hêja ye zêrîn e yani weke zêr bi qasî zêr qedrê wê heye belê me got çi zêrîn em vê jî bêjin şîr şîrîn yani çi ye tama şîr e الهرم اف بويه شيرين او غلط براستي يعني الهرم نا وكش بيجي فلان مثلا نافي واجد بيجي شيرين كنت بيجي شيرين كوكا بيتي جوهرتن بالشير يعني اصلا يعني اصل اخوان شيره شيرين يعني عما شير ده مثلا شويه تركي جد بيجي bu çok şirin yani tatlı aslında اخوان şir tatlı ne şir Mama sartta zêrîn yaz kir ya altın. Zêfîn şi çêdibê zêv gümüş. zîvîn jî bikarbîn Ew zîvîn çêbûne wilo. belê yani weke zîv an jî di rengê zîv de zîvîn belê em karin wê jî bêjin wekî dê em karin bêjin goştîn goşt goştîn goştîn çi ye Ha goşt et e da. goşt et e Goştîn çed. Etlî mi çed? goştîn belkî we nebihîstiye em karin tirkî bêjin pastırma
Pastırma. pastırma. Bu kurmancı en bejin goştin. Yani efçiye goşt hayvaneki serce dikin ve goşti deheline zivistane cihaki cemidi de ve nafkoy de dehelin jüvi goşti de bejin goştin. Yani belki Türkiye'de çıkar beji pastırmaya. Kerem ke? Zengin. Zengin ad belki ne eve. Yani şu lavra lüvedri zeng و این belki ne pevr alaka der be. Zeng و kuzan pasa lem karbejin rengin em karbejin. Renk rengin. Havala ki jara ki dabu derse kabuli de renk rengin. Yani yeku renkli, rengi ve zede. Ne? Mesela beji vallahi me per hoş rengine. Ye kademe bejin ama ihlas bükün. خمگین او گنگینه این شرم هیا Şemdin. شرم نه شرمین چیه فدیکار هنجی فیتوکی utangaç بله وقتی ما خلاص بس ببلکی کلام که هاوین این اوجی بلکی رایک کوکا نه تقریبا بله تشکی داویم بپرسن هیا امی درس آخر خلاص بکن دیسا و کما گوتی درس آخر درس دوری آخر بشغلن بله تماشاوان هجا ایروجی من دی چه وقتی مخلاص بو مناف درس آخر دم خوش بیل کر بلکی موقع خود درباشی که نکی امی بیجن درس پیشی آمده ان شاء الله همیش بدری دیسا بردوام بکن حتی درس کدی حتی هفته کدی بمینت خیر خوشیه ده بخاطری وان